I evo razgovora sa Nikolom Sandulovićem. To je osoba koja je nedavno u Londonu bučno, dramatično prekinula predavanje srbijanskog premijera i dospjela u žižu javnosti, ne samo regionalne. Vučić je reagovao na Sandulovićevu provokaciju. Rekao je da zna ko je čovjek, dobro se držao Vučić, ali je bilo očigledno da je iznenađen, uvrijeđen i uzdrman. Prava novinarska potraga u regionu je nastala za Sandulovićem. Od svih televizija koje su tražile intervju, Sandulović se odlučio samo za Face. Po njegovom objašnjenju, mišljenju, zbog naše objektivnosti. On se slonio u Hrvatsku, navodno zbog prijetnji u Srbiji. Tamošnjim hrvatskim vlastima i sigurnosnim službama je predao dokument kojim je mahao u Londonu i odao neka imena. U našoj zemlji njegovo ime ne znači mnogo, osim da je bio nekako blizak sa pokojnim i ubijenim Zoranom Đinđićem. Zašto je čovjek, moglo bi se reći iz gotovo čista mira, tako reagovao u Londonu? Zašto je ugrozio svoju i bezbjednost svoje porodice? Zašto je toliko grlat, otvoren i direktan u optužbama protiv srbijanskih vlasti? Zašto je to uradio baš sada? Zašto ne prije ili kasnije? I kakav je to politički moment u kojem se odlučio progovoriti i ispričati svoju stranu priče? Nena Škrijelja-Koljenović, autor najvećih i najznačajnijih reportaža CD-a, to otkriva u ekskluzivnom razgovoru sa Nikolom Sandulovićem. Nikola Sandulović je u Srbiji trenutno neprijatelj broj 1 zato što je udario ni manje ni više nego na prvog i najmoćnijeg čovjeka, Aleksandra Vučića. Neće vladati više silom, strahom, represijom, ucenama, potplaćivanjem i naručenim ubistvima. Sandulović je navodno preživio 2 atentata. Prvi 2006. godine. Vratio sam se kući kasno kolima, uparkirao sam se u dvorište i samo sam zatvorio vrata od kola, samo sam čuo eksploziju i bačena je bomba na nekih 3 metra od mene. Meni je bila probušena jakna, probušeno sve, razbijena stakla. Nijedno me zrno nije pogodilo. Možete zamisliti kako sam imao sreću. Drugi atentat po Sanduloviću bio je 2010. Otišao sam jedno večer sa mojim prijateljima u Golubarima, ljudima od 60 nešto godina na neki sastanak. Izlazili smo napolje, otvorio je čovjek vrata, ja sam bio na mjestu suvozača. Otvorili smo vrata da stanemo, da uđemo. Prijatelj koji je bio domaćin je sedeo, stajao pored mene i pričali smo. I ja jednom momentu Grada mi kaže, ajmo Nikola, već je kasno, idemo kući. Ja kažem, dobro, evo, ajde idemo. Ulazim u kola. Međutim, tepavac Tomica, on je, nažalost, je umro sad posle toga te eksplozije, me hvata ovako bukvalno za pantalone. Ja se saginjem da sednem i on kaže, čekaj da ti kažem još nešto. Ja se izlačim iz kola i kako sam se okrenuo po njemu, tad je eksplodirao. Oni su gledali kad sam ja trebao da sednem, aktivirali eksploziju i od automobila nije ostalo ništa. Tepavac Tomica je preleteo preko drugih kola, 15 metara je bio ranjen i iscepanih nogu. Ja sam ostao od eksplozije u donjem vešu, iscepanih nogu, sa očima kao sto, krvi išli iz očiju. Jel znate ko vam je to uradio? Pa država je razotkrila ko je to uradio, tog poznatog Tešić Zorana, koji inače poznati narkodiler, pravi onako gde se vezuje za neka sumnjiva ubistva, napadanja na službena lica, sve to stoji zavedeno. Tešić je uhapšen, suđen pa pušten na slobodu. I jedan i drugi atentat, kako kaže Sandulović, dogodili su se nakon njegove najave da će osnovati svoju stranku, Republikance. Sada, kada je najavio veći politički angažman svoje stranke, Sanduloviću stižu upozorenja i prijetnje, kako on tvrdi i misli, od premijera Vučića. Dobijem poziv od moje kume da bih hteo čovjek koji je jako blizak Vučiću da se vidi sam. I mi se sastajemo, Bog zna kako, i počinju tu priče. I kaže, a koja je osoba? Pa osoba je, ne bih sada ovde javno, poznato je organima Evropske unije koji sada to rade. Inače, on je službenik BIA, zvanično. Ja sam rekao, dobro, ako nešto radimo protiv, neka gospodin Vučić dođe pa da me uhapsi. Kaže, dobro, ja ću preneti. I stalno su to ti razgovori koji traju svaki dan. On odlazi u vladu, vraća se iz vlade. I moment da je počinje razotkrivanje cele priče je da ja kažem, dobro, ako nešto nije u redu, neka dođe da me gospodin Vučić uhapsi. Znači, dobijem odmah povratnu informaciju da
Poručio ti je Vučić da nećete hapsiti one, nego ćete hapsiti Teša. A Teša je? Onaj što mi je stavio eksploziv i što je pokušao da me ubije. Možda on ima stvarno dobru volju da meni, ali... Na koga mislite? Na tog policajca. Ali ako ima dobru volju, onda je to trebao da kaže Aleksandru Vučiću da se to tako ne radi. Ne može jedan policajac da preti u ime Aleksandra Vučića, da preti čoveku koji je predsjednik jedne opozicione organizacije političke i samo zato što su republikanci. Ja bih predložio njemu kao jednom čoveku koji mislim da ima reč. I mislim da ako ima malo čojstva, pošto je Crnogorac i stalno priča o čojstvu i tako dalje, koji je došao dobronamerno i sve, mislim da treba da se izvuči iz kandži koje je upao, jer će Aleksandar Vučić da ga gurne niz led i da kaže kako eto, nema veze s tim, ali da nemoj da zaboravi da ima drugi koji su gledali i tekako znaju njihove veze koje su jake i šta on radi u zgradi vlade i sve s njim i da se sreću i kako se sreću. Ovdje se priča o prijetnjama ne završava. Moj dete izlazi sa svog pravnog fakulteta, prilazi je čovjek po opisu, kaže čela, nabit do ružnog, izgleda čudno, me gleda sa dvojicom, sa rečima, ja se izvinjam gledaocima, jer ipak sam neka javna ličnost, sutra sam predstavljam jednu političku opciju, da ne budem primitivac, ali kada se radi o životu deteta, ne možete da ne budete primitivac kad neko tako kaže. Kaže, kurvo, mala Hrvatska, ubićemo i tebe i oca. Zovem moju prijateljicu Sandru, Aleksandru, da me sačeka i Peđa koji nas je obezbeđivao. Kaže njega, on je u problemu, SNS-ovi, kao SNS-ovci su angažovali Panu i njegove krimose da me kao... I ja na tu poruku, to čitam u Londonu, ja ovako reagujem i kažem glasno, pa koga će ovaj nakazni čelavi da oni nekoga napadnu? I ono, znate kad mjesec dana imate u glavi nakazni čelavi, ja kažem, pa reko Pana. Ja kažem, sine, da li bi ti prepoznala čoveka tog da ti tata pokaže sliku? Kaže, odmah. Mi uđemo na Facebook, Pane. I ja ako sakrim, si sigurno, pokažem sliku. Kaže, tata, to je taj. Kaže, kako znaš? Pa znam, sine, evo pogledaj kako sam poruku dobio. Ko je Petar Panić Pana i kako je on povezan sa Vučićem? I to vam je Šešelj telohranitelj, to on je čuveni telohranitelj što je tuko hrvatskog onog novinara, sećate se u emisiji sa Šešeljem kad je bio intervju, koji odmah tuko posle emisije u studiju i da su se posle oni šalili i življavali su se nad čovekom, rekli su da je 5 puta pao na bananu. To je čovjek koji je nosio oružje otvoreno u ono vreme, to je čovjek koji je podržavao Šešeljove pretnje nacionalističke koje su bile, koje je sejao strah po zapadnoj Slavoniji i tako dalje. Nikoga ne procesuira, niko ne pita da li on ima neka svoje učešća u ratnim nekim dešavanjima i zločinima. Inače je on i kum od gospodina Aleksandra Vučića. Nakon što su mu prijetili i kćerki, Sandulović je napustio Srbiju. Nimalo slučajno, s namjerom i planirano prisustvovao je na Vučićevom predavanju u Londonu. Snimka na kojoj maše sa CD-om na kojem je nešto tajanstveno podigla je buru komentara u regionu. Sandulović je snimio službenika BIA, Bezbjednosne agencije Srbije, i snimak je ponudio i samom Vučiću. To this man's house and told him if you do not stop your political activity, then you will be killed. It is evidence on this TV. Sandulović nam objašnjava da nije upao na skup, da je ulaznicu sam kupio i premijeru je želio postaviti 3 pitanja. Prvo pitanje je bilo zašto je takva cenzura? Čemu vodi takva cenzura i kako imate opravdanje za tu cenzuru? Sljedeće pitanje treba da bude zašto se ništa ne radi na ubistvu engleskog državljanina Petra Šutovića, koji je ubijen faktički 2004. a prikazano je da je umro kao od droge i tako dalje. Neko je tu zataškavao ozbiljne stvari. A treće pitanje je bilo šta će gospodin premijer uraditi, pošto u Srbiji, pošto on laže da u Srbiji sve divno, pošto u Srbiji štrajkuju trenutno i prosvetari, štrajkuju taksisti, ugostitelji, štrajkuju advokati, zdravstvo, policija i da hoće, čak se pisalo da će i vojska da štrajkuje. Ko je zapravo naš sagovornik? Naime, bio sam sa pokojnim premijerom Zoranom Đinđićem i nisam bio ni šef obezbeđenja kako su pričali, niti sam bio neki od, sad sam ispao i 7. i 8.
neki pratioc i tako dalje. Bio sam mu savjetnik koji nije teo da se eksponira, koji nisam teo da ulazim u izvršne odbore, nije me interesovala nikakva politička funkcija. Naš dogovor je bio prečutan, da ja radim svoj posao na način koji je diskretan, ali koji daje svoje rezultate. Zašto Sandulović smeta premijeru Vučiću? Što mnogo znam. Moj problem je što mogu mnogo da dokumentujem. Moj problem je što mogu mnogo ljudi da povežem na koji način su povezani u politici, kako funkcioniše politika i kako se izigravaju glasovi građana Srbije. U regionu Nikola Sandulović nije bilo poznato ime, sve do snimka na kojem remeti Vučićevo predavanje u Londonu. Sada je najtraženija osoba za intervju. On tvrdi da je čovjek koji puno zna, da je bio Đinđićev prijatelj i njegov drugi čovjek od poverenja. Prvi je bio Branko Vasiljević, koji je službeno izvršio samoubistvo. Sandulović Vučića dovodi u vezu i sa kriminalom. Postoji čovjek koji je sad trenutno u Londonu, Višekruna Đorđe se zove, koji je lično vozio Cvijana na aerodrom kad je išao za Švajcarsku da se dogovori sa Canetom koliko će i šta će da se donese u SNS. Ovo povezuje premijera države sa organizovanim kriminalom. Ako neko nekome postavlja eksploziv i čovjek preživi i napravite odmah posle toga priču o nekoj golubarskoj mafiji, da se ljudi smeju, da kažu kakva je to golubarska mafija. Pa zar vi mislite da se nekome postavlja eksploziv zbog golubova? Pa to je vam pameti. Znate, vam pameti. Ako je ovo može da prođe, ja apelujem na Evropu, apelujem na svet. Ako ovo može da prođe, da ovako neko se direktno povezuje sa mojim pokušajem ubistva i ponovo mi se preti na takav način, onda šta je ovo? Ne može premijer da bude upleten u kriminogene sredine zajedno sa policajcem. Ne može da se preti jednom predstavniku republikanaca da se napusti, da se uništi ta partija zato što je neistomišljenik da će ga ubiti. Sandulović optužuje srbijanskog premijera da ima kontrolu nad medijima u Srbiji. I mislim da je ovo početak kraja jednog diktatorskog režima. Ako Nikola Sandulović treba da plati svojim životom, da se nešto stvarno fundamentalno promeni u psihi ljudi, da shvate da strah ne može da vlada našim životima, da treba živimo bolje, da treba živimo ko jedni slobodni ljudi, imamo slobodu govora. Evo, Nikola Sandulović će se vratiti tamo, staće na Trg Republika, neka Vučić bude još jedan koreanski diktator, nek me strelja tamo. Sandulović dodaje da je imao još jedno zaduženje od premijera Đinđića. Ja sam bio savjetnik čoveku koji je bio okružen jako puno unutrašnjih neprijatelja u samoj stranci. Moj zadatak, jedan od zadataka je bio da kontrolišem aktivnosti stranačke i vanstranačke. Iznenađujuća je i tvrdnja Sandulovića ko su bili Đinđićevi neprijatelji u stranci. Došao sam kod njega i rekao sam, Zorane, šta se ovo radi? Šta je ovo? Pa da smo se za ovo borili. Ja viđam, rekao Zorane, po gradu Čedo Jovanovića okruženo sa telohraniteljima, po 5-6 ulaze. Ja sam lično bio kad je ušao u parfimeriju, svi su ljudi izašli napolje, on je sam stajao, okolo je bilo 4-5 mamaka sa kojima vire hekleri ispod jakne. Ljudi onako u strahu gledaju. Ako ti imaš jednoga Bebu Popovića koji ti radi antireklamu, protiv tebe radi, ponaša se, umeša se u rad službi, to rade školovani ljudi, ne rade priučeni kelneri Zorane. Rekao sam mu za njega, rekao sam mu za Vesića. I onda sam mu rekao, ja da sedim sa Duletom Spasovićem i da sedim sa Čumetom u istoj prostoriji, Zorane, ja to sebi neću dozvolim. A ko je sjedio? Oni su sedeli. On se okružio s njima. Ja sam mu rekao, Zorane, neću da odem. Zapamti što sam ti rekao, ovi će ti ljuti do oči glave. Kako politički, ne daj Bože ovako. Ušao si u igru neku koja nije normalna, nije za tebe. Nisam ja vesnik smrti bio Zorana Đinđića, ja sam bio čovjek koji je upozoravao Zorana javno. 2 dana prije smrti Đinđić je navodno zvao Sandulovića. Kad se budeš rešio Bebe, Čede i Vesića, pozovi me, ja ću se vratiti. On je mene pozvao kući, imali smo mi naše specijalne telefone, kao što smo imali toga godine, što je sasvim normalno, mislim. Apsurdno je bilo da imamo sve što je moglo da nas sluša taj režim. I rekao mi da dođem, bez obzira što je izašao taj tekst. I kaže, sve mi je jasno, u pravu si, dođi, da to imam ozbiljne pretnje i tako dalje. Šta je s ovim odavde? I kaže, ja sam ta, tako dalje, da
oterao od sebe. Ova dramatična ispovijest Sandulovića pretvara se u optužnicu protiv Jovanovića i Bebe Popovića za ubistvo premijera Đinđića. Oni su suviše sitne ribe da su oni naredbodavci, ali da su prikrili toliko stvari i tekako jesu i totalno je neistina ovo što se priča da je Beba Popović nešto. Beba Popović je ništa. Znači, totalno ništa, ali čovjek koji tekako po meni i po mojim saznanjima umešan u neke stvari koje su usledile. Vidite, pa nisam ja taj koji sam bio na vezi sa Dušanom Spasojevićem i sa Legijom. Pa on i Čeda su bili na vezi non stop sa njima. Non stop su bili sa njima. Pa Čeda je vodio Dušanu Spasojeviću dete u centralni zatvor na rođendan. Pa kako to može? Nek mi neko objasni. Znači, nije Nikola Sandulović. Jovanović i Popović nisu bili Đinđićevi prijatelji, kao što to nije bio ni Boris Tadić, tvrdi Sandulović. To naređenje gospodina Zorana Đinđića da on bude isključen iz stranke, da sam ja reagovao i jer smo u istom kraju rasli, ja i gospodin Tadić, isto smo u gimnaziju išli i bilo me sramota, živimo u istom kraju, da sutra se priča da je bio na takav način izbačen. Stopirao sam to, dobro on zna, da još postoje živi ljudi i možda i snimak, neka proba da me demantuje, da nije bio kod mene. Ja mislim da će se obrukati ako bude probao. Gde sam ja preneo Borisu Tadiću zadnje upozorenje, jer mi treba bude izbačen i ostaje u stranci zbog njega. A zbog čega je trebao biti izbačen? Pa zbog svojih aktivnosti, neki koji su bili mimo znanja Zorana i priča koji je pričao o njemu i nemojte da se lažemo i nemojte da pričamo o lažnoj ljubavi. Kad i tekako ima nas koji znamo i nemoj da se igraju, da probaju da demantuju nešto, da me ne povuku za jezik, da onda tek kažem kakvi su to oni prijatelji bili, moj veliki prijatelj ovaj i moj veliki prijatelj onaj. A hoćete da kažete da Tadić i pokojni premijer Đinđić nisu bili prijatelji? Daleko toga. Daleko toga da ne upotrebim neku grublju reč. Nemoj da se igraju. Teške optužbe idu na adresu Jovanovića, Popovića, Tadića, najteže na Aleksandra Vučića. Aleksandru Vučiću poručujem da neće vladati više silom, strahom, represijom, ucenama, potplaćivanjem i naručenim ubistvima. Sandulović je trenutno u Hrvatskoj. CD na kojem je snimio agenta BIA predao je hrvatskoj policiji. Hrvatskim službama je odao i ime agenta. Ja bi tom čoveku predložio, znam ga dugo godina, da mislim da ovog puta treba sarađuje sa organima Evropske unije. To su ozbiljne stvari. I sad ovog momenta ćemo idemo do kraja. Sad Evropa će pokazati svoje pravo lice, da li je Evropa licemerna ili je Evropa stvarno Evropa i da ovim će pokazati svojim gestom, reakcijom na premijera i kriminalne strukture koje prete jednoj političkoj opciji ni manje ni više nego republikanskoj, pokazat će Evropa da li je licemerna ili je Evropa stvarno rešila da prestane to mračno doba Miloševića. Gospođo Merkel, reagujte. Dostupan sam, tu sam. Razgovaram sa svima. Uputim vas i kažem sve šta radi politička elita određena u zemlji. Čime se služe, kojim pritiscima, na koji način, kako funkcionišu. Kako su neki kriminalci koji nisu kriminalci i neki koji su kriminalci su političari. Došli smo sada do biti ili ne biti. Upitno je da li Sandulović sve ovo radi sam ili po nečijim instrukcijama, da li govori istinu i ako ne govori, zašto uopšte govori. Ako se dokaže da su optužbe tačne, Vučić je u neprijatnoj situaciji. Ukoliko se dokaže da je bez dokaza optužio premijera, ni njemu se dobro ne piše. Sandulović će morati dokazati sve iznesene optužbe, ali kada, pred kim i kako. U ovu dramu se uključuje i Vojislav Šešelj koji povratak u Srbiju i posljednje dane života koristi da se osveti Vučiću, Nikoliću, radikalima koji su napustili njega i partiju, a koji sada pod zastavom demokratije i napredne stranke vode Srbiju u Evropu. Srbije.
U regionu Nikola Sandulović nije bilo poznato ime, sve do snimka na kojem remeti Vučićevo predavanje u Londonu. Sada je najtraženija osoba za intervju. On tvrdi da je čovjek koji puno zna, da je bio Đinđićev prijatelj i njegov drugi čovjek od povjerenja. Prvi je bio Branko Vasiljević, koji je službeno izvršio samoubistvo. Sandulović Vučića dovodi u vezu i sa kriminalom. Postoji čovjek koji je sad trenutno u Londonu, Višekruna Đorđe se zove, koji je lično vozio Cvijana na aerodrom kad je išao za Švajcarsku da se dogovori sa Canetom koliko će i šta će da se donese u SNS. Ovo povezuje premijera države sa organizovanim kriminalom. Ako neko nekome postavlja eksploziv i čovjek preživi i napravite odmah posle toga priču o nekoj golubarskoj mafiji, da se ljudi smeju, da kažu kakva je to golubarska mafija. Pa zar vi mislite da se nekome postavlja eksploziv zbog golubova? Pa to je vam pameti. Znate, vam pameti. Ako je ovo može da prođe, ja apelujem na Evropu, apelujem na svet. Ako ovo može da prođe, da ovako neko se direktno povezuje sa mojim pokušajem ubistva i ponovo mi se preti na takav način, onda šta je ovo? Ne može premijer da bude upleten u kriminogene sredine zajedno sa policajcem. Ne može da se preti jednom predstavniku republikanaca da se napusti, da se uništi ta partija zato što je neistomišljenik da će ga ubiti. Sandulović optužuje srbijanskog premijera da ima kontrolu nad medijima u Srbiji. I mislim da je ovo početak kraja jednog diktatorskog režima. Ako Nikola Sandulović treba da plati svojim životom, da se nešto stvarno fundamentalno promeni u psihi ljudi, da shvate da strah ne može da vlada našim životima, da treba živimo bolje, da treba živimo ko jedni slobodni ljudi, imamo slobodu govora. Evo, Nikola Sandulović će se vratiti tamo, staće na Trg Republika, neka Vučić bude još jedan koreanski diktator, nek me strelja tamo. Sandulović dodaje da je imao još jedno zaduženje od premijera Đinđića. Ja sam bio savjetnik čoveku koji je bio okružen jako puno unutrašnjih neprijatelja u samoj stranci. Moj zadatak, jedan od zadataka je bio da kontrolišem aktivnosti stranačke i vanstranačke. Iznenađujuća je i tvrdnja Sandulovića ko su bili Đinđićevi neprijatelji u stranci. Došao sam kod njega i rekao sam, Zorane, šta se ovo radi? Šta je ovo? Pa da smo se za ovo borili. Ja viđam, rekao Zorane, po gradu Čedo Jovanovića okruženo sa telohraniteljima, po 5-6 ulaze. Ja sam lično bio kad je ušao u parfimeriju, svi su ljudi izašli napolje, on je sam stajao, okolo je bilo 4-5 mamaka sa kojima vire hekleri ispod jakne. Ljudi onako u strahu gledaju. Ako ti imaš jednoga Bebu Popovića koji ti radi antireklamu, protiv tebe radi, ponaša se, umeša se u rad službi, to rade školovani ljudi, ne rade priučeni kelneri Zorane. Rekao sam mu za njega, rekao sam mu za Vesića. I onda sam mu rekao, ja da sedim sa Duletom Spasovićem i da sedim sa Čumetom u istoj prostoriji, Zorane, ja to sebi neću dozvolim. A ko je sjedio? Oni su sedeli. To on se okružio s njima. Ja sam mu rekao, Zoran, neću da odem. Zapamti što sam ti rekao, ovi će ti ljuti do oči glave. Kako politički, ne daj Bože ovako. Ušao si u igru neku koja nije normalna, nije za tebe. Nisam ja vesnik smrti bio Zorana Đinđića, ja sam bio čovjek koji je upozoravao Zorana javno. 2 dana prije smrti Đinđić je navodno zvao Sandulovića. Kad se budeš rešio Bebe, Čede i Vesića, pozovi me, ja ću se vratiti. On je mene pozvao kući, imali smo mi naše specijalne telefone, kao što smo imali toga godine, što je sasvim normalno, mislim. Apsurdno je bilo da imamo sve što je moglo da nas sluša taj režim. I rekao mi da dođem, bez obzira što je izašao taj tekst. I kaže, sve mi je jasno, u pravu si, dođi, da to imam ozbiljne pretnje i tako dalje. Šta je s ovim odavde? I kaže, ja sam tako dalje, da otero od sebe. Ova dramatična ispovijest Sandulovića pretvara se u optužnicu protiv Jovanovića i Bebe Popovića za ubistvo premijera Đinđića. Oni su suviše sitne ribe da su oni naredbodavci, ali da su prikrili toliko stvari i tekako jesu i totalno je neistina ovo što se priča da je Beba Popović nešto. Beba Popović je ništa. Znači, totalno ništa, ali čovjek koji tekako po meni i po mojim saznanjima umešan u neke stvari koje su usledile. Vidite, pa nisam ja taj koji sam bio na vezi sa Dušanom Spasojevićem i sa Legijom. Pa on i Čeda su bili na vezi non stop sa njima. Non stop su bili sa njima. Pa
Čeda je vodio Dušanu Spasoviću dete u centralni zatvor na rođendan. Pa kako to može? Nek mi neko objasni. Znači, nije Nikola Sandulović. Jovanović i Popović nisu bili Đinđićevi prijatelji, kao što to nije bio ni Boris Tadić, tvrdi Sandulović. To od naređenje gospodina Zorana Đinđića da on bude isključen iz stranke, da sam ja reagovao i jer smo u istom kraju rasli, ja i gospodin Tadić, isto smo u gimnaziju išli i bilo me sramota, živim u istom kraju, da sutra se priča da je bio na takav način izbačen. Stopirao sam to, dobro on zna, da još postoje živi ljudi i možda i snimak, neka proba da me demantuje, da nije bio kod mene. Ja mislim da će se obrukati ako bude probao. Gde sam ja preneo Borisu Tadiću zadnje upozorenje, jer mi treba bude izbačen i ostaje u stranci zbog njega. A zbog čega je trebao biti izbačen? Pa zbog svojih aktivnosti, neki koji su bili mimo znanja Zorana i priča koji je pričao njemu i nemojte da se lažemo i nemojte da pričamo o lažnoj ljubavi. Kad i tekako ima nas koji znamo i nemoj da se igraju, da probaju da demantuju nešto, da me ne povuku za jezik. Da onda tek kažem kakvi su to oni prijatelji bili, moj veliki prijatelj ovaj i moj veliki prijatelj onaj. Hoćete da kažete da Tadić i pokojni premijer Đinđić nisu bili prijatelji? Daleko toga. Daleko toga da ne upotrebim neku grublju reč. Nemoj da se igraju. Teške optužbe idu na adresu Jovanovića, Popovića, Tadića, najteže na Aleksandra Vučića. Aleksandru Vučiću poručujem da neće vladati više silom, strahom, represijom, ucenama, potplaćivanjem i naručenim ubistvima. Sandulović je trenutno u Hrvatskoj. Pana. Ja kažem, sine, da li bi ti prepoznala čoveka tog da ti tata pokaže sliku? Kaže, odmah. Mi uđemo na Facebook, pane. I ja ako sakrim, si sigurno, pokažem sliku. Kaže, tata, to je taj. Kaže, kako znaš? Pa znam, sine, evo pogledaj kako sam poruku dobio. Ko je Petar Panić Pana i kako je on povezan sa Vučićem? I to vam je Šešelj telohranitelj, to on je čuveni telohranitelj što je tuko hrvatskog onog novinara, sećate se u emisiji sa Šešeljem kad bi intervju, koji odmah tuko posle emisije u studiju i da su se posle oni šalili i življavali su se nad čovekom, rekli su da je 5 puta pao na bananu. To je čovjek koji je nosio oružje otvoreno u ono vreme. To je čovjek koji je podržavao Šešeljove pretnje nacionalističke koje su bile, koje je sejao strah po zapadnoj Slavoniji i tako dalje. Nikoga ne procesuira, niko ne pita da li on ima neka svoje učešća u ratnim nekim dešavanjima i zločinima. Inače je on i kum od gospodina Aleksandra Vučića. Nakon što su mu prijetili i kćerki, Sandulović je napustio Srbiju. Nimalo slučajno, s namjerom i planirano prisustvovao je na Vučićevom predavanju u Londonu. Snimka na kojoj maše sa CD-om na kojem je nešto tajanstveno podigla je buru komentara u regionu. Sandulović je snimio službenika BIA, Bezbjednosne agencije Srbije, i snimak je ponudio i samom Vučiću. To this man's house and told him if you do not stop your political activities, then you will be killed. It is evidence on this TV. Sandulović nam objašnjava da nije upao na skup, da je ulaznicu sam kupio i premijeru je želio postaviti 3 pitanja. Prvo pitanje je bilo zašto je takva cenzura? Čemu vodi takva cenzura i kako imate opravdanje za tu cenzuru? Sljedeće pitanje treba da bude zašto se ništa ne radi na ubistvu engleskog državljanina Petra Šutovića, koji je ubijen faktički 2004. a prikazano je da je umro kao od droge i tako dalje. Neko je tu zataškavao ozbiljne stvari. A treće pitanje je bilo šta će gospodin premijer uraditi, pošto u Srbiji, pošto on laže da u Srbiji sve divno, pošto u Srbiji štrajkuju trenutno i prosvetari, štrajkuju taksisti, ugostitelji, štrajkuju advokati, zdravstvo, policija i da hoće, čak se pisalo da će i vojska da štrajkuje. Ko je zapravo naš sagovornik? Naime, bio sam sa pokojnim premijerom Zoranom Đinđićem i nisam bio ni šef obezbeđenja kako su pričali, niti sam bio neki od, sad sam ispao i 7. i 8. neki pratioc i tako dalje. Bio sam u savjetnik koji nije teo da se eksponira, koji nisam teo da ulazim u izvršne odbore, nije me interesovala
nikakva politička funkcija. Naš dogovor je bio prečutan, da ja radim svoj posao na način koji je diskretan, ali koji daje svoje rezultate. Zašto Sandulović smeta premijeru Vučiću? Što mnogo znam. Moj problem je što mogu mnogo da dokumentujem. Moj problem je što mogu mnogo ljudi da povežem na koji način su povezani u policiji, kako funkcioniše politika i kako se izigravaju glasovi građana. Tešić Zorana, koji inače poznati narkodiler, pravi onako gde se vezuje za neka sumnjiva ubistva, napadanja na službena lica, sve to stoji zavedeno. Tešić je uhapšen, suđen pa pušten na slobodu. I jedan i drugi atentat, kako kaže Sandulović, dogodili su se nakon njegove najave da će osnovati svoju stranku, Republikance. Sada, kada je najavio veći politički angažman svoje stranke, Sanduloviću stižu upozorenja i prijetnje, kako on tvrdi i misli, od premijera Vučića. Dobijem poziv od moje kume da bih hteo čovjek koji je jako blizak Vučiću da se vidi sam. I mi se sastajemo, Bog zna kako, i počinju tu priče i kaže... A koja je osoba? Pa osoba je, ne bih sada ovde javno, poznato je organima Evropske unije koji sada to rade. Inače, on je službenik BIA, zvanično. Ja sam rekao, dobro, ako nešto radimo protiv, neka gospodin Vučić dođe pa da me uhapsi. Kaže, dobro, ja ću preneti. I stalno su to ti razgovori koji traju svaki dan. On odlazi u vladu, vraća se iz vlade. I moment da je počinje razotkrivanje cele priče je da ja kažem, dobro, ako nešto nije u redu, neka dođe da me gospodin Vučić uhapsi. Znači, dobijem odmah povratnu informaciju da poručio ti je Vučić da nećete hapsiti one, nego ćete hapsiti Teša. A Teša je? Onaj što mi je stavio eksploziv i što je pokušao da me ubije. Možda on ima stvarno dobru volju da on meni, ali... Na koga mislite? Na tog policajca. Ali ako ima dobru volju, onda je to trebao da kaže Aleksandru Vučiću da se to tako ne radi. Ne može jedan policajac da preti u ime Aleksandra Vučića, da preti čoveku koji je predsjednik jedne opozicione organizacije političke i samo zato što su republikanci. Ja bih predložio njemu kao jednom čoveku koji mislim da ima reč. I mislim da ako ima malo čojstva, pošto je Crnogorac i stalno priča o čojstvu i tako dalje, koji je došao dobronamerno i sve, mislim da treba da se izvuči iz kandži u kojoj je upojeće Aleksandar Vučić da ga gurne niz led i da kaže kako eto, nema veze s tim, ali da nemoj da zaboravi da ima drugi koji su gledali i tekako znaju njihove veze koje su jake i šta on radi u zgradi vlade i sve s njim i da se sreću i kako se sreću. Ovdje se priča o prijetnjama ne završava. Moj dete izlazi sa svog pravnog fakulteta, prilazi je čovjek po opisu, kaže čela, nabit do ružnog, izgleda čudno, me gleda sa dvojicom, sa rečima, ja se izvinjam gledaocima, jer ipak sam neka javna ličnost, sutra sam predstavljam jednu političku opciju, da ne budem primitivac, ali kada se radi o životu deteta, ne možete da ne budete primitivac kad neko tako kaže. Kaže, kurvo, mala Hrvatska, ubićemo i tebe i oca. Zovem moju prijateljicu Sandru, Aleksandru, da me sačeka i Peđa koji nas je obezbeđivao. Kaže njega, on je u problemu, SNS-ovci su angažovali Panu i njegove krimose da me kao... I ja na tu poruku, to čitam u Londonu, ja ovako reagujem i kažem glasno, pa koga će ovaj nakazni čelavi da oni nekoga napadnu? I znate kad mjesec dana imate u glavi nakazni čelavi, ja kažem, pa rekao... I evo razgovora sa Nikolom Sandulovićem. To je osoba koja je nedavno u Londonu bučno, dramatično prekinula predavanje srbijanskog premijera i dospjela u žižu javnosti, ne samo regionalne. Vučić je reagovao na Sandulovićevu provokaciju. Rekao je da zna ko je čovjek, dobro se držao Vučić, ali je bilo očigledno da je iznenađen, uvrijeđen i uzdrman. Prava novinarska potraga u regionu je nastala za Sandulovićem. Od svih televizija koje su tražile intervju, Sandulović se odlučio samo za Face. Po njegovom objašnjenju, mišljenju, zbog naše objektivnosti. On se slonio u Hrvatsku, navodno zbog prijetnji u Srbiji. Tamošnjim hrvatskim vlastima i sigurnosnim službama je predao dokument kojim je mahao u Londonu i odao neka imena. U našoj zemlji njegovo ime ne znači mnogo, osim da je bio nekako blizak sa pokojnim i ubijenim Zoranom Đinđićem.
Zašto je čovjek, moglo bi se reći iz gotovo čista mira, tako reagovao u Londonu? Zašto je ugrozio svoju i bezbjednost svoje porodice? Zašto je toliko grlat, otvoren i direktan u optužbama protiv srbijanskih vlasti? Zašto je to uradio baš sada? Zašto ne prije ili kasnije? I kakav je to politički moment u kojem se odlučio progovoriti i ispričati svoju stranu priče? Nena Škrijelja-Koljenović, autor najvećih i najznačajnijih reportaža CD-a, to otkriva u ekskluzivnom razgovoru sa Nikolom Sandulovićem. Nikola Sandulović je u Srbiji trenutno neprijatelj broj 1 zato što je udario ni manje ni više nego na prvog i najmoćnijeg čovjeka Aleksandra Vučića. Neće vladati više silom, strahom, represijom, ucenama, potplaćivanjem i naručenim ubistvima. Sandulović je navodno preživio 2 atentata. Prvi 2006. godine. Vratio sam se kući kasno kolima, uparkirao sam se u dvorište i samo sam zatvorio vrata od kola, samo sam čuo eksploziju i bačena je bomba na nekih 3 metra od mene. Meni je bila probušena jakna, probušeno sve, razbijena stakla. Nijedno me zrno nije pogodilo. Možete zamisliti kako sam imao sreću. Drugi atentat po Sanduloviću bio je 2010. Otišao sam jedno večer sa mojim prijateljima u Golubarima, ljudima od 60 nešto godina na neki sastanak. Izlazili smo napolje, otvorio je čovjek vrata, ja sam bio na mjestu suvozača. Otvorili smo vrata da stanemo, da uđemo. Prijatelj koji je bio domaćin je sedeo, stajao pored mene i pričali smo. I ja jednom momentu Grada mi kaže, ajmo Nikola, već je kasno, idemo kući. Ja kažem, dobro, evo, ajde idemo. Ulazim u kola. Međutim, tepavac Tomica, on je, nažalost, je umro sad posle toga te eksplozije, me hvata ovako bukvalno za pantalon. Ja se saginjem da sednem i on kaže, čekaj da ti kažem još nešto. I ja se izlačim iz kola i kako sam se okrenuo pa njemu, tad je eksplodirao. Oni su gledali kad sam ja trebao da sednem, aktivirali eksploziju i od automobila nije ostalo ništa. Tepavac Tomica je preleteo preko drugih kola, 15 metara je bio ranjen i iscepanih nogu. Ja sam ostao od eksplozije u donjem vešu, iscepanih nogu, sa očima kao sto, krvi je išla iz očiju. Jel znate ko vam je to uradio? Pa država je razotkrila ko je to uradio, tog poznatog